Ketheka mutegere Wero TV na ngushakire nkatho cia mwanya muno no ntuba kona kanya gakwatana batu kiende tuchia Wero tha mwanja betwa winio King'ero. Tukiambiriria ni ati maabitha bokaria batongeretwe ni kundi kia borithi kira kiri ya kubwithwa wiko bisine mwanya cia thirikari ibakinyite ntere cia mutwe ati sub county kona ntwae yara bakethira bagia ka camp ya kuritana gap Ascod ibashokeretie thirikari nkatho no tubo mubango yo ore mubunge wa gicigo bunge kia Igembe North Julius Teitumori te thirikari tire kwina camp ya kuritana RDU nteribo kenda kweba mpitho kiro cia maitha ira chithirite ikionekana kana chitabarikia anene ntere iyo. Shukrani kwa hiki kitengo na tutapatia nyinyi cooperation yote. Wale thirikari yanjiritie mutaratara wa kwenda akwithirwo kwina gikoti ikia amabitha ba polisi kira gikethirwo gikinenkaniro akiri ya machibu wamwe na ama DCC nikenda abathi na mbere kinyana bo kwithirwo bwana orito obwa kuthi na mbere na kutetera thirikari ende gikosi giki gikwitwa Angapu kina mworoto wa kwanjiria kambi yake ya gutrain mabitha baba ntere cha mashini ya Igembe North. Machini iko kati ya Mwathi Ward na Nadho Ward. Dhamira kuu ikiwa ni kuangalia hilo eneo ili watupatie Ngapu Tactical Training College ambayo itakuwa na manufaa makubwa katika hii area yetu. Kwanza kuboresha usalama. Je, ni mwe ya long term measures ya kuona kuwe na usalama. Ikendo ipati yesio tukiromba yara yangi tukuromba ya haraka yonto ya operation na mantu ya yangi hii long term measure na niwe mwere komba kuthiria wamba bu completely urabu mpeta kwitha bwetu chubuka wale bali ongete ntere ino ntugo yegoro ogoro ikenda baraithiria bantu ara bakwenda kwanjiria akambi no mubunge wa Igembe North Julius Teitumori na choketie nkatho akiuga ende thirikari ni raithiria kaire kuthina mbere na kuongera akambi yengi ya gutrain mabitha ba RDU nikenda mantu megia wamba wandithia buthina mbere na kwanjiria ukabaniro na bubwega. Tuko na utata wa usalama kwa sababu pande huu ni Borani wafugaji Turukana and the Samburu who cross over to our border. Kwa hivyo kwa sababu ya hayo mambo ndio tulikuwa tunaomba tunalilia tuwe na RDU pia on the other side. Sub county hiyo ikiwa na hii gap Tactical Training College kwa sababu tuko na ardhi ya kutosha. Kule mmepata ekari mingi pia hapa chini. Na nimemwambia waziri na nyinyi pia hata mkitaka training nyingine hapo tutashukuru sana na ninajua hii mtanakili na serikali itasikia kwa sababu hapo Dumuru pia ndio corridor sasa ya exit ya wanyama ambao wameibiwa kule Tigania East, Tigania West, Igembe Central inaenda hivyo kwa sababu ndio sasa waweze kuingia katika maeneo ya Samburu. Tukifunga hiyo sisi tutakuwa tumetulia. Kuma Igembe North, Betan Class, Chabare. Tugita mbere ni ati Julius Mwiti, Traffic Base Commander ntere Bori West ibaitithetia mbere mushemanio na atongeria babonda bakuma ntere Bori West kwariria mitino ira yongelekete barabara ine ikonania na bikibiki kaitaka mushemanio yo Commander Mwiti na atariretie mitino mingi eriumania na itithiba bikibiki kwithira balebi bangi witithia spindi iri guru na bangi kwithira beka mata anto baba ingi no retie tithia bikibiki bonde kwithira baina barua achia kwithira bainjirene. Tumepoteza watu sita this year ya pikipiki na road accident. Na tuko na watu 15 wala wako seriously injured. Wamevunjika miguu, mikono na wale ya slight injury ni more than 50. Na kitu ya kwanza ile inaleta hii shinda ni drunk driving. Kwa vikundi vyetu na stage zetu. Mtoto amemaliza class 8 kwa sababu hakuna uwezo ya kwenda secondary ama kwenda kufanya course ama ana hajapita kuendelea na masomo, mzazi anakata kashamba anamwekea miguu akuja bebe watu. Let us make sure tuko na valid driving license. Bila insurance utoshi kukanyanga barabara hata kama ni ya mara. Accident ingeni yukaleka muno
na vetu bara betite boda bonda na nya bara bakamati na to bara bakamati baba ingi bakwite baba ingi batigi na mbaja balibale na kunekanga bangi ba hospitali na bangi tuthikite boda bonda si jirani ibugi indicators tietro china medho tietro china maguru ya mega na bautu tietro na nidhani mbega ewesi mambi beto na customers bara tukamata tukaya kwangarata na tobaruma na lebi na nsovito bara kastenji. Tukitambire ni ati rais wa Nthiguru ya Kenya Ndagitari William Ruto na alikithitie ati ibirutaniriti bokendo tiriba kwithira abaiti ya kichi anto barabatura na mawathe Nthigurune ya Kenya. Rais akiaria garone ya rais mushene munene yua Nairobi anaitikiritie muswanda yua Ntoba barabatura mawathe muswanda yura yokaria kichio chia mantu yakonie amathomo ugima bwa mwiri na inyatwanya siasene. It has been my singular honor and duty this morning to sign into law the Persons Living with Disability Bill 2025, a progressive piece of legislation that reaffirms the dignity and rights of all people living with disabilities in Kenya. Assenting to the Persons with Disabilities Bill into law concludes the long journey of repealing the Persons with Disabilities Act number 14 of 2003 and marks the beginning of a vital progression towards promoting and safeguarding the rights of citizens living with disability. This law is both progressive in scope and progressive in vision. It affirms the rights of persons with disabilities to education, employment, healthcare, political participation, and access to buildings and built environments. It also mandates stronger enforcement mechanisms, clearer accountability, and enhances representation of persons with disabilities in both national and county governance structures. Beyond giving fuller expression to Article 54 of the Constitution, the highlights in the new framework includes a restructured National Council for Persons with Disability, devolution of functions related to persons with disabilities, recognition and support to caregivers, greater access to justice, and enhanced legal frameworks in respect of people living with disabilities, and robust economic safeguards. This includes exemptions and incentives for the benefits of persons living with disabilities to foster greater economic and financial resilience and to mitigate vulnerability. Ibuya nontuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja ugeta kwira yitu cokerete na ndeto nkuluki. Waikwa nkombo cia mithega imbibi vyongwa pia ya mathwaniene yaku ana beombithi na nyanto ba kuruiba ichikumete yotumiri bonda wa chembogita nonto boitumi mwanya mwanya baba ingi ba matokera gontu yontu ya kogote na anto ne bokenda bakitha bakimunta bakimeria na bangi kinyabe ya kuchia dawa kilo tumiri bonda wichembogita baba ingi batete turobo jati thangalana na bangi borira street ni wachia kurea wichi area watana na ni wini wa Kingero ntuko chionde cha Jumapili kwambiria thaa 12:30 na rankulo kinyanka thangi kuretera ataalamu begenda wichembogita ni bokena baketha betu tara kaigi muno ndawa ni facility ta kana nyitrigamu igo kuchura janjobi ni induce depression whether muntu eruga mutungi agekira kiorone akaithaku gwintule nyemo nkumenya eta ukura kaburika mutano ngina ari na mutungi kunusu nyashari batweke good example nonto kore ashari bamwe bari a very bad example mwana akurirenja ithe akunywa bangi akunywa thigara akunywa nchobi akeja kuruma no tuko bulo kitu atirito kwarania na tubarapo kumete cyo tumiri boda wa chembogita mugaza itwa uma mugeberu bia sumuni you know my life I messed it
na chiringi jere na sumuni ko ndageretie suicide attempts maitaja maingi ngurukia maitaja tatu kana jana ria utigana na nchobi kana ndawa shombe cia kuredia cia mbogita murungu akagwarura the physical appearance no tukinyanira hiji I'm smiling. Hapo. Leta driving license. Ala, haina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Haina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni msikilizaji wewe hapo. Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa? Tunakuuliza ni station gani bwana? Angalia kumbaku. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Weru Entertainment Cruise School Tours tugwatanite na Mafuko Industry, Gem Memorial Hospital Meru na Abraham Kanata nitucokerete na murumo munene muno. Jumamosi ije tariki 10 tukariunga MCK Ametho Day and Boarding Primary and Junior School kwaraniria na aritwa kubatara na kubakirira gikoni muturire. I wake up in the morning. Wenda njuru cha Weru ikinya skuru yenu na kuboretera mwago jajuju. Araniria na tukurukira email yetu nio weruschooltours@gmail.com. Weru TV rumuri ro Ameru. I never be so sad, worried. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Gakwata ogeni oringi na nkathusha mwanya muno ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia Weru tha mwanja twishokerani ati MCA wa ward ya municipality Kale Mutethia nethirite akiromba gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia kwithira giukumira na kuthiria thina ira ichiekemewa Kale bari wa kethira kambuni ya Rui ni kwenda wita mbere no tungatira kari bongeli tangi bia Rui ntere mwanya ngulukina arutite mukana na kuagwa twika Rui roro tikwana kari na biashara ba municipality abage kaniria pipes cha Rui irachio me municipality bokendo tira anto bondi bakwithira bakinyilo Rui kuma mewasi establishirwe mwaka wa 2000 capacity yeo itarara yongeri ni migambo ya MCA wa municipality Kale Mutethia rocumirite na muthuro jumunene iguru ya rwanyirwa roji rwa mewasa akiuga roji rwambiriro mwankene jwa ngirijiri na mwankira thaijwa rwambiriro no ururi na nkiama eji no itete na mbere kuongera baraba kunywa roji kinya oma ya municipality ale ugite kira babati kumenya ni atekagite ne kana roji rwambairwa rwatengia akiruri rwakariba municipality na kagite ne kaubata inge itora namba ingite thaiji. Those many years betite na mbere kuongera connections even beyond the borders chaprani redithitwe municipality ukethiria mewa senyu nya nkubu withiria mewa senyu nya wa mitungu withiria mewa sino kunyua gyaki withiria mewa sina ndiba kondomi kianchero the same capacity but now bakambi go to test that one to ba municipality
mea rujiro utathithiritwe Meru County utathithiritwe constituency ya South Imenti utathithiritwe nya constituency ya Meru County ya North Imenti rujiro rwathithiritwe municipality location the 413 kugwata municipality na DMCA Mutethia ugite akari na biashara ba municipality ni banogi ni mewasura bakubata rojo wakagita karaja okiumia kima bate kona rojero na bakyuga ni bedhagira bakire akigena keme wasio mweri na ration ye 1 week datu nyago ikaraja aka no tukare ambecha chia mewas at the end of the month nuntu no yutara uranti batara imbi batara na ndini mukana kiremewasi ate bobare kadiba municipality barenda kumagara na bakurange mebire ya roje rwamewasi na urugwikirwa kana rwekiri ome ya municipality tukomara tu anto ba municipality na tuite tugita pepu na yukwani na umitongo tutombi korera anto ba mitongo na rwamewasi bamitongo ibajo kerojo ronge na ange anto basa udimenti ibajo kerojo rwao na ange ukabatena mumbunge wao bete bakarende baranirwe bono na bena ndoji chiondo ithairia bamamite ndoji na untheguru thatu nao sibitari cietu cia kwikuingwa nya prison yongwa ya kwikuingwa nuntu tutina roje na roje ilife na thatu terenchanira nte tweu atha anto babate twigwa twingi obisi ucia rukono nto aigo tonogia they are really making us an imbalancement in us. The next move ikethwa gwita na kwambura pipe uchi ikiri ome municipality Muthiene MCA Mutethia ruga kethia ni roje mewas bakwenda kuongera kiri baraba kunywa ni bauge na barete endekithia mbunge ria kuongera matangi kenda roje rorokangana na nkuruki MCA uju akiuria ngabana wa Meru Mutumanto ethingia gukarambi na atongeria ba biashara na kariba municipality wamwe na mewas kenda bagachura kiuntu kintera batige kuthangika intervene issue of mewas. We solve this problem once and for all. We need the stakeholders, the business community, and the residents. Nyadi kujobisi ne kutu ya tukure dine ature roje nuntu dine ne tunogerie na datu tu sarende datu kianjara. Ke report ratu to shewero reakwa rieto ne motuge kare. Kathashe mwanya muno kiewe mutugi kiewe mutegeri na kiebonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chia Weru thaa mwanja ntukerwa ringa kwendera kaita kia na ntukwentia yoyoritari mopia murunku mwene nyoni beto awini wa Kinyero.